Ninabaqasara wasikomeseka livyo zayihlelo ngomethanda ziba wow lokhu kunjalo silapha eNquthu ziningi ke izinto ezenzakalayo umbukeli ngapha ngasekhaya la eNquthu lapha esikhona ku music Maskandi festival kukhona ke nenzuzo lapho zengezwe ibonela ke nawe into engidleli kuyo la ngaphakathi ngihle nenzuzo yakithi lapha igezile nemonto yakhona igezile ungabona ukuyisimanga mfowethu kithi uthatha usibeke ukuthi ungubani wakabani kwenzakalani ufika kanjani ngezwe nakho sekunjena igama lami ngumfanikhona Mgaga abangazi ngalo bathi Isilwane Mazenyukela kodwa amandla edlozi la ngihamba ngawo angihambi ngedwa ngihamba ngamandla edlozi njengoba ngila eNquthu stadium ku Maskandi festival sithe uma sinathi sihlangana nezinsizwa sabuka ukuthi into enhle iyanongwa ibe inhle kakhulu sathi ngeke sisale ngaphandle siyingezo thina singamatlinikazi ke thina ke siyibiza ngamatlinikazi ngoba imoto uyibona nje awukwazi ukungena kuyona ugqoke nje ujini ngoba ujini esingcolisa iskindini sesingcolisa kufanele ugqoke ugodo lakho bese uyayilungiselela nawe uyayibona into imhlophe lento zethi zemhlophe inhlanzeke esiqhuqumezelayo siqhuqumezela kuma 7 seat siqhuqumezele kuma quantum kuma kwekweleni ukuthi zonke imoto zibe inhlanzeko umgibeli mayigibela naye abone ukuthi la akufanele ngilahle iphepha lesweet kufanele ngigibele aphephe futhi naye azephephile ngoba into esiqhuqumezela ku inhlanzeko nokuphepha. Sibonga kakhulu uqhubela kithi nizwileke la futhi amandla edlozi lana esikuwo amhlophe athe phakathi uyayibonana lapho kunanapha nonto fontofo uthi uhleli lapha ubugolile fontofo kukuhle kumnandi kudelile ke qhubela kithi siyabonga kakhulu ababukeli nje emakhaya ongalisho nje kubo usuvalelisa elokho lokugcina ababukeli emakhaya into engizoyiqinisekisa kubona sinabafowethu lapha abahlala emakhaya abangasebenzi kunomsebenzi abawubona udelelekile lo sithi khona abawashi bezimonto akufanele ngigcine ngingqoma imoto mina ngithi ihlanzekile ngingabanqomi abahlanzi bazo abafowethu laba abangasebenzi emakhaya baqhuqhumeze ukuthi umsebenzi loyana wokuwasha imonto beye lapha opposite plaza la geza khona imonto sithi sesibayeni kwenye indawo sebhakedeni abahambe beyofuna umsebenzi kubafowethu bezohlanza imonto zethu ngoba umsebenzi la kunezimoto ezikhokha ngosuku kunezimoto ezikhokha ngenyanga lokho kusho ukuthi ke izinga lomsebenzi bathi lehlile likhona umsebenzi akekho abathi umsebenzi ngithi ke balandeli bami eNquthu mana maphethelo hayi ngiyabonga ungisupporta kwenu la ngkhona angifikanga ngikuthanda ngifikiswe yinini ngiyabonga nina boqasarika wasadizoleke nani ukuthi akhona amathuba omsebenzi inkinga shoda ngabantu abazoya kuona ukuze bekwazi ukuthi basebenze siyabonga kakhulu qhawela kithi ngase sonke isikhathi osinikeza sona nokuthi nje makukhona kwenziwayo nawe nifike nithi nathi sokwenza kwethu nawe ke no osekhaya ongumbukele makuthiwa nje khona kwenziwayo nawe fika nokwakho uzoxhasa ufike wenze lokho kwenzayo danke siyabonga baba.